Ne doma, čudno vidite. A on se Si bil na kmetiji? Poglej okolico. In tim bo treniral Traktor. danes smo na travi, Ja, pa na koncu kar mi ni streljam všeč. v kamen. Za gorjanski doma je stopil do gorjanski in positev lulčak. Ja. Se vidim, kot že vidite, bo tedaj nekaj treniral z mano, ne vem zakaj, ampak dobro. A ki sem pa jaz? Ti si pa stric iz ozadja. Prilov, pa ne vem kaj gre. Dajva tedaj. In vladnice rešujete. Ej, jaz to ustreljam. Kje gol? Kjer noob. Ok, dej. Ajde. Kjera lepa obramba. A daj. Zakaj nisem mogel gola? In tedaj. Ampak to bo, Daj podaja. to bo šlo na Timov kanal. Wow. Wow, ne? In tedaj gremo za let. Veteran. Z Megamax. Dajmo, pa. Boja. Pa daj. Eto. Ne upam. Je to zanimivo. Megamax. Pum. Okej. Woohoo! Tedaj. Uniga gola. Daj mu zabiti tako boljše. Jebem ti. Jebem ti. Jebem. Kletvečerske dvoboje. Piške. Jebem. Daj prekinj ta video. Zakaj? Ne prekint. Ne prekint. Da ne bi prekint.